Habari zenu, mimi niko mzima nashukuru Mungu. Ni tusigwazane na tusiongeleane mabaya. Maana neno la Mungu linasema mpendane nyinyi kwa nyinyi, penda jirani yako jinsi unavyojipenda wewe mwenyewe. Yes, tunapendana ama hatupendani. Na hatuanikani bali tunafunzana. Usianike mwenzako, usimtusi wala usimfanyie jambo mbaya. Bali tufunzane. Tufunzane. Kitu imefanya nikajaribu kuweka hiyo picha ni kitu ya kwamba tunampenda mama yetu kama sisi kama Wakenya. Tunampenda sana mama wetu Christine Shusho, tunakupenda. Mahali ulipo tunakupenda. Sisi kama Wakenya tunakupenda tu sana. Lakini sasa kwa nyimbo zako tumekufuatilia, ni mzuri, zinafunza, zimefanya wengine tumeokoka, zimefanya wengine tumebadilisha mawazo ambayo tulikuwa nayo mabaya, tumetoka kwa mambo mabaya ambayo tulikuwa tunafanya. Wengine na wengine na wengine na watu wengi wamejaribu kufanya nini? Kubadilisha maisha yao sababu ya nyimbo ambazo anatuimbia mama yetu. Lakini sasa kama tumejaribu kubadilika kwa sababu ya nyimbo, alafu tukifika mahali tunaona mpaka anatembea na watu wenye wanaonyesha saini zingine zenye tunafikiria sio mzuri kwenye maisha ya watu wengine, sio mzuri saini zingine. Yaani tunajaribu tu kufunzana hapo. Hiyo kitu inaweza kuwa inamaanisha nini? Alafu to make it worse, amechukua wimbo ya Diamond ndio yenye ameweka, kumaanisha yes ameokoka, lakini sasa kuna pia fikira zingine za ndani zinamsumbua. Fikira zingine za ndani zinafanya anaingia kwa vitu zingine ambazo ni za dunia.